tradicionalno takmičenje u zavarivanju. Što se tiče domaćinstva, učešće u domaćinstvu i mogu reći glavni sponsor današnjeg takmičenja jeste Institut za zavarivanje koji je naš susjed ovdje i pružit će znači svoje prostorije, ustupit će nam znači da držimo to što kvalitetnije. Učenicima želim sreću, nadam se da nema treme, da ste se spremili, da ste spremni za danas. Želim vam srećnih boljih pobjedi. Dao bih prije svega riječ i domaćinu, znači, ja da kažem, sponzoru našeg takmičenja, pomoćniku direktora instituta, Namiku, da vam se obrati. Direktore, dobro jutro, dobrodošli. Drago mi vas vidjeti u velikom broju. Evo već tradicionalno unazad dugi niz godina smo na takmičenju kantonalnog zanimanja zavarivač se okupljamo i čast i zadovoljstvo da Institut za zavarivanje može ugostiti vas sve. Naravno, bez škole mašinske u Tuzli, srednje mašinske, sa srednje mašinske škole ne bi sve ne bilo zaista moguće i hvala vam ovoliko broju što ste se odazvali. Mi smo se potrudili da vam pripremimo sve uslove, da imate sve spremno. Nastojat ćemo vam svima pomoći. Naš institut je tu da vam sve pojasni. Uzmite si vremena, nemojte žuriti, sve polako i na kraju rezultat vjerujem da neće izostati. Institut će naravno i za prvih 5 mjesta već tradicionalno obezbijediti, odnosno svi koji budu među prvih 5 dobiti atesni zavarivač, koji će vam puno pomoći na kraju kada steknete svoje, odnosno završite svoje obrazovanje, kako bi što lakše mogu se i zaposliti i prepoznati vaš rad na tržištu. Ispred instituta sa mnom su još kolega Zlatan Mičić i kolega Resul Hamzić. Oni će zajedno učiniti sa mnom komisiju koja će ocjenjivati vaše radove, odnosno vaše uzorke. Nastojite da to budu uzorci koji su što ljepši i što kvalitetniji. Nemojte puno žuriti. Kvalitetniji zavar iziskuje malo više vremena, tako da budite strpljivi, budite pažljivi i rezultat neće izostati. Samo ću napomenuti, u 10 sati će stići isti dočak, da imate isto jednu manju pauzicu. Nakon ocjenjivanja, odnosno zavarivanja, proglašenje ovdje ćemo se ponovno vidjeti i sa 8. smo, nadam se da ćemo svi jedan napustiti. Hvala vam još jednom sa instituta, a evo ja ću dati kolege Zlatko riječ. Evo ja ću iskoristiti priliku da vas sve pozdravim i da se zahvalim zaista kolegama s instituta za zavarivanje i kolegama iz mašinske škole. Znači, evo, kao što je pomoćnik direktor instituta rekao, ovo je već tradicionalno, ja koliko se sjećam da je 7 takmičenje, znači 7. godina kako je ostvarena ova saradnja i pokrenuto takmičenje, znači iz zavarivanja. Tako da, evo, mislim da svi učesnici koji su u ovih proteklih 7 godina imali, mislim da uopšte nisu imali nikakvih problema za nalaženje posla, a jedna od možda vaših prvih, ono što je meni jako drago, ovo možete shvatiti kao i vanjsko vrednovanje vašeg rada i znanja. Prvi put, znači će vas ocjenjivati inženjeri zavarivanja koji nisu u sistemu obrazovanja, koji su usko specijalizovani, znači za oblast zavarivanja. Tako da znam sigurno da ćete imati jako kvalitetnu kontrolu vaših radova. Iz tog razloga vas molim da budete smireni, pažljivi i da jako kvalitetno pokušate vratiti vaše današnje zadatke. Evo, ja ne bih dalje dužio, dao bih kolegama organizacijnog dijela, znači da vas uputim. Evo samo prije nego što krenemo dolje na mjestu gdje će se sve to obavljati, ovdje dužan sam, ostali smo prošli put dužni obavez za mentore. Zamolio, znači, škola Banović ima obavez za mentora. Prošle sedmice je održano takmičenje ovdje, znači iz tehničke, znači struke, Gradačac imao neko, nema. Da.
gubimo vrijeme, Evo, možda sekunda. da se momci upute prema... Sad, sekunda, sad na. Mislim,